sam Dženad. Ja sam Arda. Mi smo mentori za društvene biznise u Mozaikovom Impact Inkubatoru. Ovaj video je namijenjen mladima od 18 do 35 godina koji pokreću društveni, to jest impact biznis i mogu se prepoznati u jednoj od ove tri situacije. Prva situacija. Imam jasnu poslovnu ideju, ali nisam ostvarila prodaju. Druga situacija. Ostvarila sam prvu prodaju i sada trebam investiciju da registrujem svoje društvo sa ograničenom odgovornošću. Treća situacija je da imam već registrovan biznis sa do 5 uposlenika i prometom do 50.000 maraka godišnje i trebam kapital za rast. Do sada smo radili sa preko 150 timova iz Bosne i Hercegovine i kroz taj proces smo sakupili značajno iskustvo. Ovo su neka pitanja koja smo čuli skoro 150 puta do sada, pa evo da ih odmah sami sebi postavimo i na njih odgovorimo. Prvo pitanje koje nam najčešće postavljate jeste ko smo mi, to jest ko je fondacija Mozaik. Zatim slijedi gdje ćete naći novac i druge resurse da pokrenete svoj biznis ili ubrzate njegov rast. Ono što nakon toga slijedi je šta je to društveni biznis i zašto bih isti razvijao. Najčešće nas pitate i pitanje moja ideja nema konkurenciju, investitori imaju novac i konekcije, ako im otkrijem ideju ukrašćem je. Kako da znam kome da se obratim? I zašto je prilikom osnivanja biznisa fondacija Mozaik suosnivač? Danas ćemo ove i mnoge druge dileme otkloniti, a ti ćeš znati kako sa nama da pokreneš biznis ili ubrzaš rast postojećeg biznisa. Ko je fondacija Mozaik? Fondacija Mozaik je jedan vodeći impact investitor u Bosni i Hercegovini, jedan od vodećih impact investitora u centralnoj i istočnoj Evropi. To znači da ulažemo novac, ekspertizu, mentorsku podršku i otvaramo vrata kod drugih investitora, banaka, kupaca i partnera. Tokom prethodnih 17 godina razvili smo nevjerovatnu mrežu u Bosni i Hercegovini i inostranstvu i sada je želimo ponuditi tebi da što lakše izgradiš svoj biznis. Ovaj proces posmatramo kao partnerstvo. Znači, i mi i ti ulažemo zajednički u pokretanje novog društva sa ograničenom odgovornošću s ciljem ostvarivanja finansijske dobiti i koristi za društvenu zajednicu, to jest impact. Zavisno od toga koliko ulažeš ti, a koliko mi, budući udio u zajedničkom biznisu fondacije Mozaik će biti između 1 i 49%. Drugo pitanje, šta je to društveni biznis i zašto baš ovo? Fondacija Mozaik kao impact investitor je razvila 7 principa društvenih biznisa koji su zasnovani na principima Nobelovca Muhameda Yunusa, a koji kažu: prvi princip, društveni biznis mora imati svrhu koja nije direktno vezana za maksimiziranje profita, odnosno kojoj je društveni impact na prvom mjestu. Na primjer, naš društveni biznis Greens D.O.O. proizvodi mikropovrće, te u svom poslovnom modelu ekonomski osnažuje osobe sa invaliditetom. Ili, na primjer, Igrajući rasti je biznis koji svojim proizvodom utiče na razvoj kognitivnih i intelektualnih sposobnosti kod djece, školskog i predškolskog uzrasta. Drugi princip govori o tome da društveni biznis mora imati ekonomsku aktivnost, prodavati proizvod ili uslugu, kojom će osigurati svoju održivost i na taj način višak prihoda na rashodima reinvestirati i u zajednicu. Treći princip. Mozaik je impact investitor i mi tražimo povrat na investiciju i impact. U četvrtom principu se u stvari pojašnjava svrha iz principa 1, kojim se dokazuje time što ćemo novcem iz dobiti finansirati impact u minimalnom iznosu od 51%. Peti princip kaže o tome da društveni biznisi za vrijeme vršenja svojih poslovnih aktivnosti moraju pažljivo brinuti o okolišu. U šestom principu, društveni biznisi, to jest radna snaga, treba da je plaćena unutar industrijskog prosjeka, a po mogućnosti trebaju uživati iste ili bolje uslove. I sedmi princip kaže da društveni biznisi moraju pošteno poslovati. Nama je jasno da svi nisu spremni biti društveni poduzetnici, međutim, ako ti je važno da prilikom pokretanja biznisa i poslovanja rješavaš neki od problema u društvu, te da ovu priliku vidiš isključivo za povećanje profiti i lične koristi, onda smo mi pravi partner za tebe. Ukoliko ne vidiš sebe kao društvenu poduzetnicu i da su ti lični interes i zarada prioritet,
možemo ti pomoći savjetodavno kroz podršku koju pružamo na platformi www.lonac.pro. Tamo možeš postaviti pitanje na temu biznisa i neki od naših korporativnih mentora će ti na to pitanje odgovoriti vrlo brzo. Više o društvenom biznisu i poređenju sa tradicionalnim biznisima potražite u zajednici lonac.pro. Hvala Ženo što sam ovo pojasnio. Na sljedeće pitanje, gdje ću naći pare i druge resurse da pokrenem novi ili unaprijedim postojeći biznis? Dakle, ukoliko misliš pokrenuti društveni biznis ili svoj startup pretvoriti u društveni, to jest impact biznis, onda je Fondacija Mozaik pravi partner za tebe. Evo šta u Impact Inkubatoru Fondacije Mozaik konkretno možeš pronaći. Sredstva za testiranje prototipa. Ukoliko još uvijek nemaš vrlo konkretan proizvod ili uslugu koju si potvrdio na tržištu, to jest nisi ostvario neku prodaju i nemaš povratnu informaciju od pravih kupaca, onda su sredstva za izradu i testiranje prototipa na tržištu vrlo vjerovatno najbolji način da započnemo zajednički razvijati tvoj budući društveni, to jest impact biznis. Pored sredstava od 500 do 5000 maraka po prototipu, ovu fazu pratimo i sa adekvatnom mentorskom podrškom. Investicija u registraciju i pokretanje rada, dakle, podrazumijeva da ukoliko već imaš vrlo konkretan proizvod ili uslugu koju si validirao na tržištu kroz naš prototip, podršku ili neki drugi način, onda ti preporučujemo da odmah zatražiš investiciju u tvoj društveni biznis. Ukupna suma na raspolaganju ovdje je od 10 do 40.000 maraka. Također nudimo i mentorstvo u vrijednosti do 20.000 maraka. U našem Impact Inkubatoru mi se istinski trudimo da ti pomognemo da uspješno pokreneš svoj društveni biznis. Na raspolaganju ti stoje interni eksperti na temu financija, prava, marketinga, biznis modeliranja i sl. Pored toga, kako bismo pomogli tebi i drugima, izgradili smo jednu od najvećih baza eksperata, mentora, koji ti stoje na raspolaganju od faze prototipa preko faze investicije, pa čak i kasnije u fazi daljeg razvoja biznisa. Mi smo jako mobilni. Naš Impact Inkubator je otvoren za sve mlade uzrasta od 18 do 35 godina koji impact biznis žele pokrenuti. Ili su već registrovani na teritoriji Bosne i Hercegovine. Znači, bez obzira da li si biznis ili da li ga pokrećete iz vašeg grada ili sela, bez obzira da li živite u BiH ili ste negdje vani, naš pristup rada je prilagođen tebi i kombiniramo online konsultacije sa određenim brojem direktnih treninga, razgovora i događaja koje dogovaramo tokom godine. Fleksibilnost nam je jako važna i ovo ste možda već mogli naslutiti iz onoga što sam do sada rekao. Ali evo još jednom da podvučemo. Mi se prilagođavamo tebi, a ti se prilagođavaš nama. Dakle, svi moramo biti fleksibilni kako bismo zajedničkim snagama izgradili tvoj društveni, to jest impact biznis. To, na primjer, znači da ne moraš prolaziti prototip fazu ukoliko već imaš validiran prototip ili ideju. Također, ne moraš pohađati neke kurseve ili treninge u oblastima koje dobro poznaješ, a možeš tražiti neke posebne treninge ili specijalističke oblasti. Samo za tebe. Imam genijalnu ideju za biznis, kako da znam da mi neće niko ukrasti. Ovo pitanje vrlo često čujemo od početnika, to jest osoba koje nikad ranije nisu pokrenule biznis. I vrlo vjerovatno su čule neke priče u kojima je ideja ukradena i onda je neko zaradio nekakve milione maraka. Situacija u kojoj neko misli da će mu ideja biti ukradena nama zapravo ukazuje na činjenicu da se radi o nekome ko nije prošao iskustvo uspješnog ili bilo kakvog pokretanja biznisa. Uspješni poduzetnici moraju pronaći sagovornika s kojim će ideju podijeliti i vidjeti da li zaista postoji tržišni potencijal ili je ideja nerealna. Mi u Impact Inkubatoru želimo biti takav partner od povjerenja. Upravo zato možemo s tobom potpisati ugovor o povjerljivosti i tako ti dati još dodatni nivo sigurnosti. Ali opet, ideje su dobre samo ako se uspješno provedu u djelo. Ako možeš sve to sam, još bolje. To je najbolji način. Ali ako ne možeš, onda razmotri sve opcije koje su ti na raspolaganju. Porodica, prijatelji, drugi biznisi, drugi inkubatori i onda ih uporedi sa nama. Onim što Mozaikov inkubator nudi. I donesi najbolju odluku za sebe. Hvala, Avdo. Zašto u stvari Mozaik mora biti partner u vlasničkom udjelu? Često je pitanje koje nam se postavlja. Činjenica da Fondacija Mozaik je partner u svojstvu društvenog investitora
koji investira u društvene biznise, te očekuje povrat u društvo, to jest impact, i odgovarajući finansijski povrat na investiciju. Naš povrat shodno vlasničkom udjelu trošimo na ulaganje u druge mlade i naše programe. Upravo smo opisali šta mi vrlo konkretno nudimo. U partnerstvu bitno je da razumiješ šta od tebe očekujemo u našem Impact Inkubatoru. Kao prvo, uslov za dobijanje investicije je da želiš razvijati društveni biznis, to jest da si spremna minimalno 51% dobiti izdvojiti za zajednicu. Važno je napomenuti da cjelokupan vlasnički udio fondacije Mozaik ulazi u 51% koji se ne investira u zajednicu. Drugo, uslov za dobivanje investicije je da želiš registrovati d.o.o., to jest društvo sa ograničenom odgovornošću. Treće, da si svjesna da fondacija Mozaik zajedno s tobom osniva biznis i da smo suvlasnici u biznisu s udjelom od 1 do maksimalno 49%. Dakle, uvijek smo manjinski vlasnik. I pod 4, da dobro savladaš video na temu kako upravljati investicijskim kapitalom koji ćeš pronaći u nastavku prijavnog procesa. Tamo ćeš saznati koji pristup želimo da usvojiš ukoliko želiš investiciju i drugu podršku našeg Impact Inkubatora. Koji su naredni koraci? Ukoliko fondaciju Mozaik prepoznaješ kao partnera u pokretanju društvenog biznisa, trebaš popuniti upitnik, a nakon toga ćeš dobiti link na prijavu u Impact Inkubator. Pozdrav! Sve!